انبیاءن ہنج صدا عظمت و شان خدا زینت ارض و سما جان فت محبوب کیا مقصد و مطلوب کیا ات کلمس پٹھ صدا کو شہید و زو فدا کل ارزن کربلا کل یوم عاشورا جا بجا رو یہ زمین اس پٹ مسلط دے یزید بے رحم ظالم ستمگر تس یزید اس خط شدید مرحبا عزم حسینی سر دیوا اہل وفا مرحبا عزم حسینی سر دیوا اہل وفا در بلا کرتے میں یزیدن خان وعدہ مصطفیٰ کربلا کا روز محشر کائنات تسزا مشا حیدر تا ابد دین خدا یس زندگی کن کر عطا تا ابد دین خدا یس زندگی کن کر عطا ساس بج سرویس نو بر یمی یزیدن کر شہید گت کران تمنی یزیدن اہل ممبر زر کرید حیدر تو پھرن سادن چہائی ہائی امت سچندگا تو پھرن سادن چہائی ہائی امت سچندگا غازہ کس مظلوم عوام ظالمو کر ماردار جھکن کا فریاد بوزان ہر طرف جگ ظلم لار بے سر و سامان چدرامت زو دیوارا ہے خدا بے سر و سامان چدرامت زو دیوارا ہے خدا غازہ کس مظلوم عوام اس کو پھرو کر ماردار کھانا مسمار گامت آئی بر بر مر گزار یا الہی نصر عطا کر کی شفیع آل ابا یا الہی نصر عطا کر کی شفیع آل ابا دین کے سر سر فروش اسمرد میدان سلام محافظ عشق ولایت قاسم سلمان سلام پے کرے عزم و عظیمت سید حسن نصر اللہ پے کرے عزم و عظیمت سید حسن نصر اللہ دین کے سر سر پرش اسمرد میدان سلام محافظ عشق
ولایت قاسم سلمان سلام حیدر طے کرے عزم و عزیمت سید حسن نصر اللہ طے کرے عزم و عزیمت سید حسن نصر اللہ حق پرستن پٹچ جاری پوت لک جبرو کہے کر زباک ناشنا سمر دے حق باکر نمر بن حجازس منز جاری سیدی دی رسم را بن حجازس منز جاری سیدی دی رسم را غازہ کس مظلوم عوام